Maya pa sisilin po, kaya katamuan, at sutana king katlungal do na ning ridum, para king parangal king Banala Cruz. Para king kapasalamatan ng San Antonio de Padua Chapel Margot Community, Manalang Family, Carlos Joaquin Hoxon Herrera, Marlon Joyce and Ira Takdol, Tito and Lori Sapanta. Para king kapasalamatan king Aldon Kebaytan ng Jonah Pamela Salvador, Marina Bondok, Charmaine Joy Tolentino, Jomel Lingat Bernal, Genesis Rodolfo. Para king personal na kayadwanan ng Abigail, Rainy, and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Lenet Nucum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Germi Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Goginko. Para king ligtas a pamanan lakbe ng Joel Miranda. Para king malagwang kapaldana ng Maria Christine Montes Santos, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbonco, Edel Umlas, Eler Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Katrina Camil Goson, Jose Bitwin, Cherry Amor Esguera, Piedorito Pamintuan, Raul Rivera, Anthony Chase Coco Gosun, Remedios Paras, Kirby Padua, Rolinda Villan Viray, Lombardo Tolendano, Pat Ahos, Lamberto Panlaki, Alejandra Benabajo, Rosalita Torres, Eric Jimenez, at ding hanggang kakalaguran at kamag-anak masakit. Para king ang hanggang kapainawan ding kapatadamong mayang nabi, Martin Angeles, Democrito Aison, Delia Tamondong Paxworth, Remedio Saldana Kalilong, Rico Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elana Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrección, Alejandro and Milagros Resurrección, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hepolito, Restituto Capulong Jr., Larry Sichon, Consolación Surla Cuaresma, Emma Deirit, Rodolfo Borja, Arturo Lopez Jr., Candido Injonco Jr., Agrifina De Leon, Inocencio Manansala Bansil, Vicenta Judilia, Teobaldo Judilia, Felix and Lucrecia Laganson, Reina Aileen Calaguas, Visitación Malgapu, Jomay Garcia Bensteds, Joel Clemente, Adelaida Clemente, Relay Clemente, Marvin Marsan, Romeo Manalang, Tony Wu, at din sa Blanc Caladwaking Purgatorio, Vicenta Judilia and second death anniversary, Sobaldo Judilia, Felix Laganson, Lucrecia Laganson, Reina Aileen Calaguas. Lakad tamo po.
Kiligyon ng igpa, ang paninganak, panimbalal ng Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili, kaya kayo ngan, At kaya ka, antimuno. maya pa sisilim po. Maya pasisilig. Pag masusyan tayo po ngini, katlong aldon, ang kakatamong simpleng tridum, yung pamagsadya, king kapiestan bukas, ng pamagtagumpe ng krus. Kaya betala po ngini rin, king kakatamong kapatad, king San Antonio de Padua, Margot Community. At tabi-abeta mo naman ngayon manalangin, kagum ning kakatamong santo, San Juan Crisostomo. Karing panahon may kasalata mo at may kulang mangyatang kapatawaran kin Diyos, karing kakatamong kasalanan. Madalas seta man nakakiting mayap kayong biyata mo, pagyaring makakit tayong maragulta ang problema. Ito akakakit ng grasya at kalamketi. Kaniti mangyatang kapatawaran kayong Diyos. Itangan po, magkumpisal po. Magkumpisal ko, King Diyos, ang may bayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling liksala kong tina, isip, aman, wat dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko, kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, paring sablang anghel, ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos ang may payang tutu, pakaluluan na katamo, simpang apataw daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po rin kaya katamong intensyon, ganda kang tala po rin kaya katamong panalangin, kaya katamong misa. Oy pa, ikang sikanandig sablang manalik kaya ka, gawa may Juan Crisostomo, bantog king kagalingan, kimpa magsalita, at makabayani ng kayang darala ng kasakitan. Mabiyasa kaya sana king kayang turo, tatakman mineman intetagan, mitatag king kayang kabanalan at kapibabatan. Itiadon mi kapamlatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibiyat magari kang bemo ng banal na Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ng Amano. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat Pablo, karing tao Colossus. Kapatad, mi pasubliana kayong mebye, kayagom ng Kristo. Inya sukat lang panintunan, detang bage aatso ka rin banwa, anong nuya ka rin i Kristo. Makaluklukya king dane ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati, iring bage-bage, aatsu ka rin banwa. Aliwaring bage-bage, aatsu king yato. Pablasang ikayo, mete na kayo, at ingbyen ngeni, atsu kaya kayo, makapampanya king Diyos, kambe ng Kristo. Dapot king oras ami pakilalay ay Kristo, at ya ingbye yung tune, ikayo man, mipakilala kayo, kayagom na. At karakya na, kingkeyang ligaya. Uli na niti, sukat yung paten ing sablang agyag ning yato, aatsyo kaya kayo. Ing pami kapangatawan, ing kanongan, ing kalibyan, ding marawak apamita ning laman, at ing kasakiman. King uli raring antikareting bage, ing kasbuning Diyos, datang karetang mamintu keya. At ikayo mismo, kanitang misan, megin kayong metong karing antikareting tao. Kanitang ing pamibyebeyo, pagarianda ding antikareting pamitan ning laman. Dapat ngeni, sukat yungan painggulutan ing sabla-sabla, ing kamwa, ing pelyan buntok, ing dewakan alub. Eman sukat lumuwal karing labiyo, inano pamang kapanyiran at panagkas.
E kayo maglaram king metong at metong. Kablasang likas yun na ing matuang pangataw, kambe na ning sabla ng marawak aw gali. At migani kayo king bayong pangataw. Iti yaing bayong pangataw, ami babayong alang patugot, at miwawangis king larawanan ng Diyos. Kanita, miganap ing belwan, tungkol king kayang sarili. Uli na niti, ala ng pamanyaliwa karing Gregorio o Hudyo, ring may sirkumsasyon o ring ali, ding dayuan, karing eskwita, karing alipan at karing timawa. Kristo, yamong bukod mayayakit king wangis ay ita, yaing sabla at siyo karing sabla. Amano ning Ginoo. Ing pagibata mo po, ing lunos ning Ginoo, karing lelangana at siyo king sablang dapat na. At siyo king sablang dapat na. King Balang Aldo, pasalamatan da ka, at puryan kapilanman. Ing Ginoo mayupayaya, at mga intulid yang labis-labis akapuryan. Ing kayang kamalan, emuag yung pakirasan. Ing lunos ning Ginoo, karing lelangana, at siyo king sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kaya kang kayarian at ing kaya kang kayupayan. Ing lunos ning Ginoo, karing lelangana, at siyo king sablang dapat na. Ipakilala daring sabla ring mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan ning kaya kang kayarian. Ing pamag-ari mo, alang katapusan, ari ka kapilanman. Ing lunos ning Ginoo, karing lelangana, at siyo king sablang dapat na. Kalakad tapo. Ibuklat mo rin puso mi o Ginoo, baan magramdam karing amano ning anak mo. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Linawe na lang Jesus din kayang alagatir nga na mapalad kayo, kayong pakakalulu. Uling kaya kayo yung kayarianin Diyos. Mapalad kayo, kayong danupan ngeni, uling mipakabsyan kayo. Mapalad kayo, kayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo nung pikasamanda kayo, sakwil at panyiran at panyabyanan marok, king uli ning anak ning tao. Tumula kayo potang mapalyari lareti, at magsaya kayo, uling maraguling ablas, ang makapanaya kaya kayo karin banwa. Makanyan mo naman kaya de patanda, karing-karelang pipungpunan, karing propeta. Dapat kalulo na kayo, ikayong mabandingene, tikman nyo na ing kanwanan. Kalulo na kayo, ikayong ating labis-labis sa pamibiyebye, uling dumanop kayo. Kalulo na kayo, ikayong sasagak-gaking tula, uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikayong pupurian daring tao, uling makanyan muna maning pamamuridang depatan, karing pipumpunan daring tutong propeta. Ing may pabalita ni kakatang kaligtasan,
Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kanita pong chok pa kayong eskwela. Ati kong screensaver kaya na akong computer, makabit. You are so blessed to be stressed. Pwede yung pasibayan tap? Pwede yung pasibaywan? You are so blessed to be stressed. We can be blessed in the midst of our stress and find joy and grace. Kikikatampong ebanghelyo ngeni. Akita siguro ing stress kimbientang. Parati tang mimisip, mapagal, o nang kay matatutuliro kay malyari. Stress became integral of our life. Na? It's natural to feel overwhelmed. Latang lagpus pa kay katamo, burdened by these stressors. And what we see, stress is a blessing rather than a curse. Kasi ang sabihan ng Kristo, mapalad na kayo, nga na, ikayong pakakalulo. Ba, kapilan pa maging mapalad yung pakakalulo. Palad na kayo, ikayong danupan. Nga ba? Kapilan pa maging mapalad na rin danupan. Mapalad na kayo, potang panganyaya da kayo, panyiranda kayo, paglibakan da kayo, paulin ng lagyo ko. Kapilan pa ito, milyari. Siguro, Kristo magsalitaya king sarili ng karanasan. Ako maniwala ko'y Kristo, man theoretical o hypothetical o bookish. Maniwala ko Jesus po ta magsalitaya, iba't king kayang karanasan. Halimbawa, potang sabiano rin pakakalulo, detang danupan, detang tatangis, detang pikasaman da rin aluwan taong paglibakan. Palagi ko, karanasan ini, kabilyana ini. Manuwala ko, Jesus, kaluluya mo. Bakit? Itatag na, kalpintero eh. Eneman mo general, eneman mo negosyante, eneman mo hari, tata na. Iyos eh. Kalpintero. At may sabi po niyan, medyo mikidad ni Kristo, mapalyaring marano niyang mete, Jose. Uling medyo mikidad niya naman kanitang may asawa lang Maria. Manuwala ko naman darano pi Kristo. Well po, bakit? Alayang sariling kusina. Ikating ka sariling kusina. At ikang ulya na bali. Potang maranop ka. Potang mapagal na ka, muli na ka. Iya, laya. Mapla pa rin asong gubat nga na, tilalungga. Dengayi pa tinlasale. Inganak ng tao, batuya mo yung kanakong pitututuran. Siguro man makapangan ni Kristo nung edya pa kanan. Makipangan niya mo. Nung edya kumbiran, alayang tuturan. At balo ng balo, itang masakit. Potang paglibakanda ka, teda ka tatanggapan. Karanasan ini, tsukeng ebanghelyo ini. Minuli yan Nazaret, depeni wala, nuling anak yang kalpintero. Ining ebanghelyo tamong pong ini, Kristo, ingamanwana yung sarili na. Pero ausan yung sarili na, mapalad. Mapalad kayo, ikaw yung pakakalulo. Uling kalupad na kayo, kaluluko naman. Mapalad na kayo, ikaw yung daranop. Uling kalupad na kayo, dadanop ko naman. Kembye ko. At mapalad kayo, ikaw yung paglibakanda, datatanggapan, panyiranda. Kalupad na kayo. Aranasan ko naman yan. By shifting our perspective and embracing the challenges, we can transform stress into an opportunity for growth. Even resiliency, agyo mong lagpusan ing nanumang daralan mo. And self-improvement. Karanasan mo, lalo kang maging mas matenakan, lalo kang maging mas matibe. Kesa kitang sasalikutan mo yung tunay problema, o itang emo harapan ng kasakitan. There's transformative power of perspective. Maragula bagay nung makananilawe mo, king meto nga problema. Our mindset plays a crucial role in persevering, on perceiving and responding to stress. By adopting a positive perspective, parating dapat tang mayip yung akagin, we can turn stressful situation into opportunities for personal development, even for the advantage of our community. Instead of seeing stress as a burden, ay kabayat, ka problema ko,
Sumuko na ako. Makanyang taramdam mo ka rin anak ngayon, kala susuko. Consider it a blessing pushing you outside your comfort zone, encouraging growth and personal transformation. Ganda kong halimbawa na yan. Ating metong babasan, lugar ya keng Portugal. Yung lagyo na Nazareth. Malam Nazareth, ngunya menibat Kristo, Nazareth. Beach siya po ini, lele yung dagat. O nang keng lalam ng dagat ating canyons, balam itang Grand Canyons, malalam niya pa keng canyons. Anya po yung alon, anang pangatas. They have very high waves. Mas matas pa kayong pisamban. More than 10 feet, na more than 100 feet na yung kaya. Mangatas po yung alon. Anyara yung manasan, magkasakit lang manasan. Mga tuwag lang karelang bangka, magkasakit lang manintunan, ang pong kabiyayan. Nya kaluluya mo pwedeng Nazarene, lugar king Portugal. Uling masyadong wild ing halon. O ini pa po, mo manapanagkat mag-swimming. Ka man pwedeng mag-swimming kaya nung kabiyasa, nung ka-professional. Ay, laklaka na kanin dagat. Kakalungkot de pureng mga ragula waves, giant waves. Pero bali po, tingmenok nangang ka rin. Ing lagyon na Garrett McNaman. American, taga Hawaii po. Pag-aralan na itang mga ragula alun. Po. At inisip na nuka rin delikado. Pero bali po, nanggawa na nining renowned American professional big wave surfer champion ni Garrett McNamara. Ginawa niya pong Guinness World Record for being able to surf at the highest wave in the whole world. May ginawa pong Guinness Book. Itang pekamata sa yalun. Agyo na pong mig-surfing. Kita pong record na 78 feet. Katasan nita, 78 feet. At uli na nita, sinika siya lugar ini. Ngayon ni, tourist spot na eh. Dadaywan dereng mga ragula grupo, mga biyasang professional surfers, at kanila pupunta, kanila mag-world championship. Uli dereng mga ragula yalun. Lenyo po. Ing problema day ngalun. Pikasaman day ngalun. Makasirang kabiyaya ng ngalun. Pero ngeni, uling the same ngalun. Naman napalitan ito, uling mga lalamin dagat because of the Grand Canyon. Talaga pong mga atasing alun. Ginamit da para kimparalan, pwede da panakitan. May ganyan tourist spot ngeni. At karas kayong international big wave competition when it comes to surfing. Ini pong lugar king Portugal, Piara de Norte, Nazareth, Portugal. Iyang dadaywan daw. Siguro makanyan mo naman kimbieta mo. Neng kay iwasan mo yung panibatan ning sikanan mo. Maging grasya kimbiya mo. Even your poverty, your hunger, your experience of rejection, and even illness, embracing stress allows us to cultivate resilience, the ability to bounce back from adversity and cope with life's challenges. We can learn from our stress. Pwede tang mabiyasa potang keng katamong karanasan. Potang ting sasabi kaya Sir, kasakit timbye. Ma'am, kasakit timbye. Ay loko, delanan ko na yan. Mas masakit pa kaniting kaya kami. Ay, kasakit po yung mag-aral ngayon karakalmi subject. Ay, yan tanga ko, may kasakit ko naman talaga. When you see viewing stress as an opportunity to learn and develop resilience, it enables you to extract wisdom from challenging experiences, helping us to avoid similar pitfalls in the future. Our experiences with various stresses and situations allow us to grow and gain insight from a hindsight. Potang lebasan mo la, balikdan mo, agyo ko pala, kasikan ko pala, alagpusan ko ini.
kaya bene kang belwan at biye. At katatawlian, choosing to be grateful. Ang pang masagting biye, mabahayat, kalulu, darano. Pero potang magpasalamat ka pa rin. It is a vital aspect of embracing stress as a blessing by practicing gratitude. Turuyo po rin anak yung magpasalamat. Ang yang nanumong tanggapan da, magpasalamat ka pa Kenny. Di na anak ang tinape, bapa mo, pasalamat ka pa, pasalamat ka. Nengkay kasi kabuta na makinabang, ta naman pasalamat. Kabuta na tatanggap, taman babaligdan, nukan may nibatan. Kabuta na magtamasa, pero mo kikilalanan. Ako na masabihan, baka karapatan ko ini, biyede ka na ako, anak da ako. Wari po ka rin anak yu, atin lang anak ausandang, atin lang sense of entitlement. Dapat mo, biyeda ka na ako, papag-aral da ako, den da akong bakal, den da ako pamasay. Pero ang ating anak, kaibat na hindi nin alawan, sabihan na, thank you tita, thank you ma, thank you tatang. Maswelo siguro yung mami eh. Kaya naman pautang alubke ka. Pero lus ketang meme, may kaswelo yung makikilala yung kayang pipagalan. No malibre din pera. No malibre ng abiyas. No malibre ng ulam. Ang diyan pa nga tsuka kayong scholarship, pati niya pa rin babayaran yung pengari mo. Cultivating an attitude of gratitude allows us to see the better side of life, nurturing optimism and resilience even during stressful periods. Ulimbalo po yung taong mapagpasalamat, tao yang maging masaya. Only the grateful will be joyful. Kasi pwedeng ikayong peka makwal, taketi sapang bato. Nung ina ka man mapagpasalamat, palagi ako, ka naman maging masaya. Pota sabi, kulang pa mas maruguli pa ibalenitang kaklash ko Amerika talagang ka masaya. Ini po sabihan ko talaga, you are truly blessed. Kita mo mang may kasimba ko, keti, maswelo na ako, masikanta pa para simba. You are truly blessed, and it's essential to recognize and celebrate your blessedness even in the midst of challenges. You are so blessed, for indeed you are. At yung pangadi ko kaya kayo, sana parating kikilalanan, in grasya, king libutan ng kasakitan. Kilagyo ni paampon ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatad kambe ng Kristo at subusal tamo, manalangin tamo, king lugutang ng ningig pa, ing Diyos sa may payang tutu, nga tapong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mo. Para karing relihiyoso mabilog ayato, mibiyebiyela sana agpangking ebanghelyo at apakit da king emalyaring ibayo inyato nung makayantabe ing espiritu ning kanwanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka rin sablang pamilyang Kristiyana, miela sana kambening espiritu ning lugod, kagalangan, at kaya pan apilubluban. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka rin kaya katang leiko, aluban dasa at abayu ing makayamarang kaayusan, ding sablang bagay kapamilataning espiritu ning ebanghelyo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kaya katamong makatipon keti, king espiritu ning pangamisyonero, apakilala tayo sana i Kristo at ayatad ing lugod na karing kaya katang kaparang tao. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Idaon tangya ni salilitang panalangin. Ginoo, yatchat me sana ing
Mapanyawp mong gamat kaya kami. Iking tapat mong balayan. Pagdulapan na kesa ng mabilog mong puso, maging karapat dapat kesa ng tanggap, king adwan mit mong kapanaligan at kapibabatan, kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklok tayo. Hingga mati daralami aining kekeng sarili baboning altar ni biemi pabanalan mo sa manalangin kayo, kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ng ginulting daon karinggamat mo, king kapurit kaligayan ng kayang lagyo, ng kaya katamong saplala at ng mabilog na ang Santa Iglesia. O igpaming miglalang katulan o saning sakripisyong yampang mi, ing kapigaganakan king Juan ng San Juan Crisostomo, uling makatipon kami, banpuryan da ka, antimon tiro mo na kaya kami. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, Kaya ka, antimuri. iyat na yoreng puso yo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, numan ka rin, o igpa, Diyos nga langang at lubos maipaya. Pagkalugme king kaya ka Santa Iglesia, iting kapiestan parangal kang San Juan Crisostomo, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babieme ing kaya kang pamanganlong bilang pakibat king kaya kaming pamangailangan. Ulidita kang beding sablang koro ringangel ka rin banwa, daral timing kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ni Ginoong Jesucristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan,
Kingwaning tinapit salamat sa kaya ka. Piraso net, binyene ka rin kaya disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan na midaon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis. Masibayang salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo at alangangang ti panamibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao ban keta mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag taya, misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpa, ang kamatayan, pamanyubli ng bebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap kayong lugod kang Benang Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Obispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, king kaya kaming Pisamban, king kaya kaming parokya, kay Banala Cruz. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang mayango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye, alanganga, ban kaya ng Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose, kayang esposo, San Antonio de Padua, San Juan Crisostomo, ading sablang santong tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian daka at parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo, King Diyos, kaya katamong igpa, at manalangin tamo, King panalangin, tiro ng Isus kaya katamo.
Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugot mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, bat king kasaupanin kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Tuling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, king alanaga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangaga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka ang tinuod. Pasyag tapo, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, mapadad la ring mayaos, king apuna na ning kordero.
Manalangin tamo. Ko'y paming mapaglunos, iti sanang sakramentong tinggap mi, king kapigangan akan kang San Juan Crisostomo, pasik na nga na kami king lugod mo, at katapatan mi basyag ing kaya kang katutuan. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginomi. Amen. Dakal pong salamat ka rin kaya katamong dinatangketi para mag-serve King Imanibatan King San Antonio de Padua, Margot Community. Palakpakan tala po. Dakal salamat. At bukas po yung kapiesta ng Tagumpe ng Banala Cruz, Feast of the Exaltation of the Holy Cross. At itamo na pong misang alas 6. Itangabak mamiyata mo pong ayuda. Kaya po, through our purok coordinators, tangabak. At itang kaybat misa at intapong prosesyon. Sakto may gawa nitang kanal keta, pwede tanang lumabas. At agkachop po rin kayabe yun. Makyabe, tamo po, malati tayong piyesta yun. Huling o ni talaga siguro yung kapiesta ng Santa Cruz na po. Triumph of the Cross. So bukas po, yan kayong simple mong Santa Misa. Then ang tayong Maya Poras, kaya katang parokya, at kaya katang pamamugya, kayong Banala Cruz. Salamat po, kareng may masa, kayong commentator tamo, kareng atsu, kareng taga San Antonio de Padua. Ingino, manatili, kaya kayo nga, At kaya kaan, Timuri. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran at pamilya. Kilagyo ng pampaling anak, o ng banal na Espiritu. Maggrasya yung biyeyo. At hintang problema, at hintang kapigagan na ka. Dapat tayo pa'y iraliti, uling mahayapin Diyos, at marakal, yababiyag grasya kay katamo. Ting misang midaw ne, umetamo king kapayapan. Salamat, King Diyos.